وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليkum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah. Dan ini sabtikan niyo waktu hikarua sin pekerjaan itu serta suku singguru mulia guru kalasahan na kung magpalukay tukbal ko in guru wairun narukaing daingkan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman fal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasing sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu hakawiyaksahan. Hiatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu ingganap pangadjian. Amin masi kita niyo pangadjian bunga sin pag-iman.
Aula na tuod habong asim pag-iman. Amo in amalan. Sin bar-iman usog. Iwan bar-iman babae. Umunong kita niyo kanila. Tumundan kita niyo kanila. Sabab sila. In sarayaw-rayaw manusia dia dunya. Aula na sarayaw-rayaw manusia hadlaw na. Sababin sila kalasahan sin mahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga kakasing sin Allahu ta'ala tiranan sa barang sin abutan sin suara ini. In ayat pengajian na to. Yatud namu maun pahadarat sing kamu. Ayat Hasuratul Hajj. Ayat ikakauhaan tagtu. Paayat ikakauhaan tagupat. Di ayat ini mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaita si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. In kakuyakan simbar iman usog. Iwan simbar iman babae. Kakuyakan dunya. Iwan kakuyakan hadlaw akhirat. Adapun in bukun bariman usog. Iwan bukun bariman babae. Kakuyaganing kanila sarawa kuyag halawm kaluwian. Khasirad dunya wal akhirah. Kaluwian dunya iwan hadlaw akhirat. In manay kuri haran mabuntun. Khasirat dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Kalugian dunya, iwan kalugian hadlaw akhirat, biyaita sin Allah Ta'ala. Apabila manusia nalugi sin pagdunya karena di niya agaruning kabayaan sin Tuhan. Damik kaya nalugi siya sinadlaw akhirat sabab di siya magad tumundan ha mga tao nag-amal pamarayaw. Zalika huwal khusranul mubin. Amo na yan inlugi matampal. Inhati sinlugi matampal, kaya ingatan niya na malugi siya, masi-masi siya maun hilungrus niya, in kabuhi niya, inya walihan niya, impito ang takbaran niya, hilus-lus niya, maun pahinang kalugian. Sin, kaya ingatan niya na halawm kalugian, may ta siya yadto na kahinangad to, sabab di na makaatuin atay niya, mga to, banta niya, hibanta, syaitan iblis, iwan sin miyagad kaniya, wal-iyadu billah. Mga anak ka pong yarim palman sinallahu ta'ala pagpakuyag ha mga bariman usog iwan bariman babae. Inna Allah yudkhilul lazina amanu. Sabunal tuud in mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaita niya in makasud panalka, iwan biyaita niya in makasud pasulwa. Di ayat ini ubus biyaita sin Allah Ta'ala in makasud pa pinalka jahannam. Biyaita sin Allah Ta'ala in makasud pasulwa dunya, iwan makasud sulwa hadlaw kana. Inna Allah yudkhilul lazina amanu.
Bunal-bunal tuudin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasurun niya sabab siya intagdapo, sabab siya magbaya-baya. Hindi siya pasurun niya, iban pakain pasurun niya, iban may ta sila pasurun. Allazina amanu. Angkan sila pasurun sabab bariman sila. Ya amalan nila in rukun iman unum kauhan tagupat kajam. Bukun kaya hakad sadya. Iamalan nila. Labireng sin pag-amal nila, sin pagkaon nila, sin pag-inom nila, sin pakayan nila, singkatan, binis babara pahawaran nila. Pasurun sila to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iamalan nila in rukun iman unum, hangkan nila iamalan in rukun iman unum, naimud dunya wa naimul akhirah. Kalna maba sila kiminam sin nikmat day nga Tuhan na dunya iwan adlaw akhirah. Imbukun bariman, bukun nikmatin hina, in kaya na naman sarap iwan lanab. Malanablong niya, in siya kulini. Malanablong na, in tiula ini. Malanablong na, in pansit ini. Malanablong niya, in diangdang ini. Malanablong niya, in tiapa ini. Malanablong niya, masarap long na, in badyo ini, in taumpa ini. Imbar iman, bukun lanab, iwan sarap. Naim, nikmat. Naimud dunya wa naimul akhirah. Nikmat dihil sin Allah Ta'ala dunya, pakayun nila ipagsud pasulwa. Yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihat. So mga tuan, in iman nikmat, in pagkaon sarap iban lanad, di migin tauhala na biban sin sarap. Bang nilay ni, kaya amalan, in naimud dunya wa naimul akhirah, di makaliso ini ng marayaw, makakuyag. Di makalirapin ni ng marayaw. Sabab papag-us-uson kita niyo sin Allah Ta'ala ng marayaw, haupo din waktu na to. Aula-aula yaray kita niyo hamasa, amuin biyay ta sinjunjungan, mautul pad'ah, mataod mapatay, biglaan. Ilong, nag-aagad kami kahapon, nagsasaw pa kami nag-inom kawa. Way rumisan pag nanamun niya sa kaliad to na. Saan yung mga tuwan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Imbar iman usug, iwambar iman babae, pagbayta sintuan, pag-us-us ka mo, nag-us-us. Way makaligap kanila, mangliligap. Way makapamahil-pahil kanila, mamahil-pahil. Piyatudyo nila, piyatuman nila, in atay nila, in adila nila, impitang gautabaran nila, patay-tayan paran siratul mustaqim. Saan yung mga tuan? Na, wa amilu salihat, naimul jannah, nikmat sin sulga. Kaya na naman sin bar iman, yarya dunya. Hasabab sin pamarat saya nila bugto, hasabab sin pag-iman nila gawgot, hasabab sin amal nila tutug. Unim biyata pa sin Allah subhanahu wa ta'ala yan. At-targhib wa at-tarhib. Yung kanilang dua. Kuyag, iban buka. Nain tao biyahon, kuyag sadya sarap, kuyag sadya halanam. Way kanila, kuyag, bil iman. Wayron sila kuyag,
hapamarat saya. Wayroon sila kuyag hapag-amal. Na, in mga sila inipaman sinallahu subhanahu wa ta'ala, jannatin tajri min tahtihal anhar. Ulaika humul warisun. Awon yanughara sinallahu ta'ala, sila'y tagdapo, sila'y makawaris. Uno yan. Jannatul Firdausi nuzula. Ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mga tuwan, mga nakauna rin katutan niyo nagibadat bang masabuting sulga inikuran tuod sila. Masa na to ini wayroon. In sila magmakuyag sila. Magtuyo sila, magpahugot sin pag-iman, magtuyo sila, magpahugot sin amal, sabab sin biyeta sin Allah Ta'ala, ulaika humul warisun, sila yadto'y makapagwaris, sila yadto'y anugharaan sin Allah Ta'ala, tagdapo sin sarayaw-rayaw, way na makaliw-rayaw, day nga katandayaw, amo na yung sulga. Nga sabihan, turi makabimbang kanila yung sarap di adunya. Di makabimbang kanila yung lanab di adunya. Yung kaya sarapan di adunya. Yung kaya lanaban di adunya. Labay rin nga pagmaksiyat. Wal iyazu billah, yan na natuad tungki na. Ipatumtum sinallahu ta'ala hipiraun. Kaya sarapan sinlingkat sin dunya. Kaya sarapan sin dunya. Kaya sarapan siya iwan sintindog niya. Patumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala ummatini. Na, tajri min tahtihal anhar. Mag-anod-anod hababa sin sulga niya yan in suba. Amunin lialag sin tawihon pagpayguan. Yan tunay sablong niya, nakabakin hulain ni, way bihang puti simbuhangin. Akadlo paron madto si mga tao. Indayaw pagpayuan. Mga tuwan, piyaku kuyag kaw asal sin Allah Ta'ala. Pamaygo kaurihadon niya, simpaygo bukun magmaksiyat, hakatuwig-tuwigan, hakahigad-higaran, hakasuba-subaan, sa kawa ay mukalupahi aun marayaw ringhan. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sulwa nila, impalas nila yan, hakuliling yan, hababa, mag-anod-anod. Intuwig suwa. Bukon tuwig suwa, bukon tuwig sapa diadun niya, magkalubog. Bang, marugto na sintao. Bang, anuran na simbaha, indid tuway. Pialingkat sinallahu subhanahu wa ta'ala, ha mga ipon niya, nikmat ang kiyasuban nila. Nikmat din Allah Ta'ala ang kasuban nila, bukun sarap sindunya, bukun lanab sindunya. Na, uno pa yan ang kakuyakan biyata sinallahu Ta'ala kanila yan. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a. Aon napakayan sinusugi ang babae hadlaw susungon. Mag-agiad na. Aon nakalang nila. Inggal lang nila. Dahing haintan, dahing hakumala, dahing hamusa. Na hindi ka tupyag ngan sadya, hiyabo kumala, hiyabo musa, hiyabo intan. Tuan, yuhallawna fiha min asawira, min zahabin wa lu'lu'a. Pakaian nila, jukup-jukupan. Galang nila, insing-sing nila, impakayan nila. Dahing habulawan, dahing haintan. Amo na in sa halka-halka.
Na yan, na piag-anod na si mga dunok, di na pagkarakan. Yang mga tuhan, yung mga kakuyakan. Yaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamanga sila, in piyakay nila, naimullahi fid dunya wal akhirah. Ni'mat yan ugara sin Allah ta'ala kanila, wala nila piyakay piag maksiat, wala nila piyakay piag daruhaka, wala nila piyakay pahikalubo sin martabat niya, hantara niya iwan sin Tuhan niya, iwan hantara niya iwan sin pagkain niya, sa kawa piyakay niya, hikala sa kaniya sin Tuhan, hikala sa kanila katantan sin Allah Ta'ala, buhi iwan patay, nagsusuok iwan naglalawak. Walibasuhum piha harir. Iwan, impakayan nila, impamadyo-madyo nila, naamo na yung sarayaw-rayaw pamadyo-madyo. Pa hindi ka to bang manla kung ang bukal kabaw, bihon, singkuyag niya, nabang kaukiyagan simbihan dagbut, makakuyagin badyo dito ipabadyo kay mo sintuhan, bang man kau, pakayon mo ni mati anugara sintuhan, bukunin pakayon mo lanab, impakayon mo sarap. Lanab pagmaksiat, sarap pagmaksiat. Waliyazubillah. Nah, uno pembiyata sin Allah Ta'ala, may ta sila kiarihilan simbihan turagmus. Wahudu ila taybi minal kaun. Wahudu minal kauni. Wahudu ila taybi minal kaun. Hangkan sila nabihad tindagbus sindirihilan kanila sintuan. Iagad nila impamandu. Iagad nila indan pakasabunalan. Iagad nila indan siratullahil mustaqim. Dan sin Allah Ta'ala mabuntol. Imasa na to ini, naghinangdaan pa kaniya. Imbar imanin pangayo nila, ihdinas siratal mustaqim. Utuhan na mo, patudyoha, pandui, tunyukin, pangatayan na mo, harap paran mabuntol, dan si mga sila kialabayan. Amin na kau na rin kato tanyo, kanabihan iwan si mga karasulan, iwan si miyagad kanila. Uno yan, naim. Ni'matullahi alaihim, dan nikmat alladhi an'ama Allahu alaihim, amin dan yanugaraan mo sila nikmat, nakabatukin atay nila, nakabatukin jantung nila, nakabatukin kabuhi nila, sambil diagpakan sila sing kamatay, bihad to indagbusin hinang nila. Wahudu ila tayyibi, iban hidayatan sila sinallahu ta'ala, pagka sila miagkay, pagka nila piyakay in nikmat, pakalima la ilaha illallah. Kawaan tagupat kanya magligutan. Di sila mabutas hala ilaha illallah. Mapahala na yung katan sa lamim pahala sin la ilaha illallah. Timbangunin langit iwan lupa. Iwan sin luun ni agad na yung kitan niyo. Ang pabutangan kima. Ang pabutangan halga. Mahalga illa ilaha illallah. Ano yan mga tuwan? Na masana to iniway halga atasin taw mga wa. Wahudu ila taybi minal kaun.
kalam allazi yuhibbuhullah. Kalam dahil mga kalasahan sin Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Nabi Allah Musa nangayo patuan utuang kurila ko ilmu, pakayun ko, antara ko iban sinikaw, hindi la ilaha illallah. Impamungkin Nabi Allah sa putuan, utuan ko, amuin wala mo pakyari hilakatan, para kako sa dyan long na kyarihil na. Kawetaan sila Allah Ta'ala Nabi Allah Musa, bang timbangun. Kawetaan na kita niyo isab sintuhan, labay rin ang Nabi, bang timbangun, iman hi Abu Bakar, iwan sing kita niyo isa-isa niyara, talaksa sa kunom sa kinday kita niyo isa-isa niyara, magugat. Indayaw sim pag-iman ni Abu Bakar, isa-isa niya rin kita niyo. Uy, may tayan nabihan, di pagpangasusin tao. Di misan may inuinun tao. Taniyo mga tuan, na, wahudu ila taib. Nangayo sila patuan-utuan na mo, patudjuhay na tayo na mo. Patumana, inatay na mo, inakal na mo, indila na mo, magad kabayaan mo, amin matan iwan tuman. Biyasin sila nakauna. Na, minal kauni, iman patudjuha kami maglapal marayaw sin la ilaha illallah. Kurikin lapal mo la ilaha illallah. Kurikin pronunciation mo. Sammalin dila mo. Sammalin mata mo. Sammalin pangdungog mo. Sammalin pagkaon mo. Sammalin adat mo. Sammalin badyo mo. Sammalin katantan. Di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo at tililingon na to mga tuan, bang kita nyo bukon na masamang? Na, uno na isab, uno penggianap sin Allah Ta'ala. Wahudu ila siratil hamid. Ibanin sila yan. Piatudyo sin Allah Ta'ala. Paran pupujihun. Dahil nga sabab yan imbar iman, indarani paglapal nila. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Inari nila tudyo patuhan ingkatan pamuji, intupon pujihun, ikaw rautuhan na mo. Nasa kali nakawiman badyo malingkad, nagpudji na simbadyo. Kaya mga tuhan, imbar iman, mamuji patuhan. Alhamdulillahilladzi hadana. Ingkatan pupudji-pudjihan harap na mo patuhan. Sabab amin naghidayat kamo, amin nagpabatok kamo, papamando, paatulan, paraan mabuntun. Bang bukon siya, wayroon, di kami makapatok. Mga anak ka po, amoy ning kagunahan na to, hamasa na to ini. Amoy ning kagunahan na to, hamasa na to ini, sabad tiya tampanan si syaitan, di kita niyo pala usun, paraan mabuntun. Dahil nga sabab yan pa man sin Allah Ta'ala surah Yasin. Alam ahad ilaykum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Manabitin syaitan papagtagipunon na kanyan tao bukon na patuhan. Way tuhan inu-inusin tao. Ingka matauran. Manu siya dunya ini nagtagipon na
pasyaitan. Alam a'had ilaykum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Na. Kaya ingatan na sintaon syaitan, banta niya. Wairoon taw ninuay na kaingat syaitan, wairoon syaitan. Kaya ingatan sintaw katantan, sinaon syaitan. Naunon syaitan, banta mo, bagay mo. Banta. Sa kalituan, imbanta niya, amo na yung bagay niya. Kita niyo mga tuan. Unin pamong si mga bariman, wahudu ila siratil hamid. Panduin kami, patudjuha, patumanay natay na mo, utuhan na mo, ininang na mo, magad, haran, pupujihun. Nauno yan, dinullah, dinul Islam. Amin magad kita niyo. Kakabayaan sin Allah Ta'ala. Wala kita niyo pisuko sin Tuhan. Wala kita niyo pihunitan sin Tuhan. Bang mayan agarun na tuwing kabayaan niya, di siya magkagunahan karayawan kato taniyo, kita niyo magkagunahan kanya, mapaluhay niya yung kataan pakaradyaan. Manahut maaslag asibi dakula. Nagbabayta siya. Inna ma'al usri yusra. At turing ang mga ayat. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bukon kita niyo piyakarisin Tuhan pa dunya, yaring kasigpitan. Bunal aw langgalon na to ini. Sabang kita niyo, haatulan na sistema rasin Allah subhanahu wa ta'ala. Way kasigpitan lumabay katutan. Bangaon hangin sadya, limabay. Di da tumutungog. Na, mga anak po. Amo yan yung pangayo si mga tao. Tariku ahli saada fid dunya wal akhirah. Kaya ngayo nila, dan pakasanyangan na dunya, dan pakasanyangan hadlaw akhirat. Uno yan, ta'atullahi wa ta'atu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Kaniyo mga anak po. Na, uno pembiyata sin Allah Ta'ala, hakaywanan ayat, inna Allah yaf'alu ma yurid. Kabunal to din Allah Ta'ala, magbaya-baya siya sing kabayaan niya, ingkitan niyo, hababaan sin pagbaya sin Allah Ta'ala. Wala kita niyo piso ko. Wala kita niyo piyahunintan. Sarawa, dihil kato taniwing katani karayaw na to hakabuhi. Aula-aulahi karayaw na to hadlaw ka na. Biya na simbiyata niya ini, wahudu ilaw taybi minal kaun. Miyakad sila hapamando diya dunya. Mga bariman usugi wang bariman babayi. Harap pamarayaw in atay nila, harap pamarayaw in suara nila, harap pamarayaw in hibay simpito ang gautabaran nila, bukun lanab sin dunya, bukun sarap sin dunya, sagawa naimud dunya wal akhirah. Nikmat dia dunya yanug hara sin Allah subhanahu wa ta'ala, hikapag lasa, hikapag ulong, hikapag taayon. Wahudu ila siratil hamid. Iban pianduan sila sini Allah Ta'ala. Pamatan amuing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na murah-murahan mga anak ka po, magad natin biyad turagbo. Mapuas din dito. Mas sakitan niyo. Amal si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin murul kita niyo kanila. Sabab sila imbeta ipapaurul ka to tanyo. Sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab kugdanin hinang nila. Uno yan tuan. Ganap tanyo sin nasabot sin lamaway. A'malun tad'uhu
wa tastaghfiru lahu al-malaika. Hinang bang nato mahinang, yasin hilang nila nakauna. Tad'ul malaika. Pangayuan kau ruwa asim malaikat. Amin ikaw sa jendo mo abang kau bukun sammal. Nabaitaan kau sinallahu ta'ala. Wa ija sa'alaka ibadi anni pa inni qarib. Apila kau mangayu dua anayaw nimpawaita. Bukunin Tuhan malayu. Pa inni qarib ujibu da'watad da'i. Tay maun kuin nangayu ka. Sabang man bukun kau sammal. Nah, uno yan Tuhan. Ikarwa wa tastaghfiru lahu. Pangayuan kau ruwa si malaikat. Iwan, pangayuan kau kaampunan. Dua Tuhan. Nah, uno yan. Salatul jamaah. Amin tau mataki siya nikmat hirihil sin Allah Ta'ala sambahayang jamaah. Nag-ay siya ring habay harap pa masjid. Impanaw niya ring habay harap pa masjid. Ang katunin darajat niya, papasunin dosa niya. Di kuno yan Tuhan indayaw. Dua ahan siya si malaikat. Kaampunan iban kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nabang murihin ang unimbihad duragbus. Hisindo mo akay mo sa kau mga watao magdua kita nulong na salamat. Sinasalamat na kita niyo si mga biya ini. Kakuyaran si mga nasila na kauna rin katutan niyo. Di mo sila simbaran nila, iban di uruahan sila si malaikat. Kapag ail mo, ruahan kau sila. Panaw mo, ilingkod mo halawm si masjid. Biyaon to, hindi limingkod palawm si masjid. Mag-istori hakuha. Magkata-kata hakuha. Kinilingkod mo halawm si masjid, wala na kau nagunod limingkod na hadya kau timagad kau sinwakto. Tuhaan kau si malaikat sabab yaon kau halugal sa rayaw-rayaw hagumi. Ahabbul biqa'i fil ard masajidullah. In kalasahan sin Tuhan lugal yari hababaw singgumi nakabidda amunan kiabutangan si masjid. Sa kalituan kumain tau lilingkuran ako akid-kid si masjid. Dito manghinakin, dito magumbol upat. Ilingkod ni halawm si masjid sakad tumagad siya sinwakto. Maba siya karihilan sin kauhaan tagpito pahalas. Jamaah. Duaahan siya si malaikat. Ayad to mga anak po. Papasinguran niya to kato taniw. Sababin sila. Wahudu ila taybi minal kauli. Wahudu ila siratil ajij. Wahudu ila siratil hamid. Impamong nila sa matauran. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Natubtob na dito mga anak po. May abot na waktu. Murah-murahan. Kalugay, biubos pakato taniw nikmat kabuhi. Nagaakad penja sa diban sinyawalihan. Pataalukon na to pakabayaan sintuhan indua ini. Ayaw na to pataalukon palanab iban sarap sindunya. Sa pataalukon taniw panikmat dunya iban nikmat adlaw akhirat. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala
التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين. اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رزاق ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين. اللهم يا كريم أكرمنا فإنك أنت أكرم الأكرمين. اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.